फाइडिं के फ्रेंड्सों संतिनि हाना हाय गदाल काइसा जब नोटिफिकेशन नायलायनाय फ्रेंड्सों अमंका सिनि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि फ्रेंड्सों सिनि तिरफ्रावो नेहरू युवा केंद्र होननाय दङ काइसा o jago o job tlangjangnaय फ्रेंड्सों नरक आगिरगो बुरखना फ्रेंड्सों दाबो खायनैबो दङ इंगे बरंनो अरब फोन नम्बर रजा दङ सिनि तिरफ्रानि बागै थाय इमेल रजा दङ फ्रेंड्सों इंगे जों अबनंखा भागे एप्लाई खायनाय बा बयस बोसो क्वालिफिकेशन बोसो बेतन बोसो पूरा फुल डिटेल्स नायनोसो आबन बागै नरक भिडियो पायस नायदि फ्रेंड्सों इंगे फायदि सोंनायलायनाय फ्रेंड्सों अमंखा पुइलासों अरजे रजाक दङ सिनि तीनटा ऑफिस जे हेड ऑफिस दंगो त्रिपुराव हेड ऑफिस नि नोटिस नखका तीनटा हेड ऑफिस नि नरक जत डिस्ट्रिक्ट नि दंगो सिनि फ्रेंड्सों 8 डिस्ट्रिक्ट नि न जे 8 डिस्ट्रिक्ट नि न जे तो ब्लॉग न दुइटा हाय के कयेकटा डिस्ट्रिक्ट नि अंडर हंके तीन जना खलाय ब्लॉगत लांजांनाय फ्रेंड्सों नायदि फुरा नोटिफिकेशन पाय साक नरक अमंखा 1 एप्रिल जे 2021 नि बिसिंगो जदि निनि बयस 18 থেকে 29 বছরनि दंहांखे सोलाताय बोरै सनि विभिन्न सोशल वर्क नि बागै भलन्टियर हिसाबै नियुग खाजागो आगिबो खाजागै दङ फ्रेंड्सों 1 বছরनि बागै अमंखा नियुग खाजागो फ्रेंड्सों 1 বছর पाइखांगाके जदि नों साम गाहाम खालायगांके ननो नारगैतनो बा साम खाया गांके ननो दै रहर आमहाय फ्रेंड्सों गांके बेतन गांके और 5000 खलाय रजांनाय प्रति मास बा 5000 टाका खलायनाय अमंखा सानमानिक बाटा हिसाबै फ्रेंड्सों अमता मता साम खलाय गांके सचेतनतामूलक स्वास्थ्य माने विभिन्न हेल्थ एजुकेशन बा शिक्षा नतैनाय बा परिच्छन्नता लिंग वैषम्य परिवेश सूच्य भारत अभियान जल संरक्षण अमहायरंगतै विभिन्न अवेयरनेस सोशल वर्क खायनानि बागै अमंखात लांजागो फ्रेंड्सों इंगे 5000 एफोनो नों जदि सोशल वर्क खायनानि बागै कोनो प्रॉब्लम करे फ्रेंड्सों कोनो हार्ड वर्क गयाबो इंगांके आबन बागै जार खायना मुसुनाय इंगांके 5000 एफोनो नरक खालायमानो इंगे जार खायना मुसुनाय नरक एप्लाई खायदि ऑनलाइन एप्लाई मा खायनाय फ्रेंड्सों ऑनलाइन एप्लाई खायनानि लास्ट डेट बुसुक अबरक सों पूरा नायलायनाय बाकी खालायनाय अम बुसुक नायलायनाय फ्रेंड्सों अमनो एप्लाई खायना थांगाके सों माध्यमिक पास इंगांके न सों एप्लाई खालायमानाय सोलाताय बोरै जतन खालायमानाय फ्रेंड्सों इंगे जदि गोबां एजुकेशन जदि इंगे दंहांके नों जदि 12 पास बीए पास जेकुनु डिग्री जबमा नों नाय दंहांके नों बिसि सिगां चान्स माननाय हिनि साव फ्रेंड्सों ताय कंप्यूटर गोरों के बतेबो चान्स माननाय ताय NYKS जे नेहरू युवा केंद्रनि यूथ क्लब नि मेंबर इंगे दंहांके गुनों तेबो बिसिबाग सुजुग रजांनाय हिनि साव फ्रेंड्सों इंगे जारा ताबुक पुरी तंनाय रक शिक्षा प्रतिष्ठान जुक्त तंनाय रक जे नियमित छात्र बा ताल जे स्टूडेंट तंनाय रक बरक इंगे एप्लाई खायमानि हानि साव फ्रेंड्सों इंगे बोरै रक नांके बिसिबाग और सिगां चान्स रजांनाय इंगे फ्रेंड्सों अमंके आवेदन मा खायनाय ऑनलाइन ति मा रहनाय भागे खलायनाबो सोंनायलायनाय फ्रेंड्सों नरक भिडियो पाया सनाय दंदि NYKS जे बिनि वेबसाइट तो थाङै जों एप्लाई मा खायनाय फ्रेंड्सों अमो जे पुइलावो जे फार्स्ट रजाक अमंके पश्चिम त्रिपुरा जे आगरतलाव बिनि हेड ऑफिस अबनि आन्दार दङ फ्रेंड्सों गुमुटी सिपाहिजला खुवाई वेस्ट त्रिपुरा दै जेरमदि साउथ त्रिपुरानि अ बिसिंगनो खबजागो जे पश्चिम त्रिपुरानि बिसिंगनो खबजागो फ्रेंड्सों आउन बागै प्रत्येक ब्लॉक जे वेस्ट गुमुटी जे साउथनि जे प्रत्येक ब्लॉक हंगांके दुइजना खलायलांनाय ब्लॉक खरंनि खलायलांनाय फ्रेंड्सों गांके जे सिपाहिजला ताय खुवाई जिल्लानि आन्दार खुवाई जिल्ला ताय सिपाहिजलानि आन्दार हंगांके ब्लॉक 3 जना खलाय लांजांनाय हिनि साव फ्रेंड्सों गांके नायनायदि आवेदनकारी के अवश्य माने जे नों एप्लाई खायनाय आ बरक नोंनि ब्लॉक नि आन्दार नों एप्लाई मा खायनाय फ्रेंड्सों रमदि नों जम्पुजला ब्लॉक बा नों विशालगढ़ ब्लॉक बा सुनामुरा मेलागढ़ ब्लॉक आमान दंहाके नों जे निनि ब्लॉक नि आन्दार नों फिलअप मा खायनाय फ्रेंड्सों फिलअप खायपुर आं नों सायखनारनो बाकी खायनाय गोसों अबनो एप्लाई मा खायनाय सिनि 20 तारिख फेब्रुवारी नि बिसिंगनो जों एप्लाई मा खायनाय आवन पुरे ताय रजाकलाक डेट गांके फ्रेंड्सों अमो गांके इंटरव्यू उंनाय इंटरव्यू नि तारिख ताय समय ताय स्थान गांके उलो साय रजांनाय नि साव फ्रेंड्सों गे अमो नोटिफिकेशन अमो गांके सिनि नॉर्थ त्रिपुरा फ्रेंड्सों नॉर्थ त्रिपुरा गांके जों नॉर्थ त्रिपुरा गांके अबहायनो सेम टू सेम जतो नांमारक अ जागा गांके फ्रेंड्सों
Lamdi Unakoti tai Uttor Tripura Uttor Jela tai Unakoti Jela ni bisingo khobjago o office ngangke o duita jela no tuinai ngake Unakoti Jela ni bisingo jara tongnai rok ngangke a je block tongnai rok ngangke a block ngangke 3 jana khlailangnai ngke jodi Uttor Jela ni wong ngangke 2 jana khlaini tulangnai blogo ngke friends ong okong kokse joto February ni bisingo no ma khaine 20 February ni bisingo ngita kaisa omo haina hai dolai omo ngangke friends ong dolai ngke proti blogo 2 jana khlailangnai friends ong ngke norok kuno khane kre jotono madhyamik pass ngangke joto qualification bebno same kuno feria friends ong norok online ma khainai ngke online khainai ke baki khainai friends ong norok naitongdi jodi busi angke norok anasung mano joro je office ni phone number da tongo friends ong or bunoro call khaisung nei mano amake Agartala ni je office 0878 7373367 amake Agartala ni je office arpore amke Joramnagar ni je office ngangke 0986260980 arpor teke sangangke dolai ni je among kangke Ambassa ni office 084158988265 teke sanghai tongphiro 09436461636 friends ong ngangke friends ong sung bhaki apply khainai norok nadi ang norok no phunungnai friends ong norok apply khaina thangke Google Chrome thangni norok NYKS nai type khlainai norok search khaidi search khaikeno amtigi phainai sini website no jaginai phainai norok mobile we apply khaimano friends ong ke norok je pini portal je website portal je Nehru Yuva Kendra Songgothon sijak o jago norok click khaidi friends ong o jago click khaigangke bini homepage sung soginai bini homepage sogyangke amtigi phainai friends ong amtigi phaipronin amti nuje yang phangma nung yang tolakhe scroll khlainai sakati sagunai friends ong sakati disai naikha ke sung o jago apply now NB or NYBS selection ni norok manana o jago bo thangai norok apply khaimano jaga o jago thangai click khaigangke friends ong norok amtigi phainai amtiki nujak phainai amtiki nujak khaigangke norok apply NYB selection ni je tolani je option tongo option no apply for NYB selection ni o jago norok click khaidi or click khair ka no phainai friends ong sini amtiki phainu jak phainai amtiki nujak phaiga norok is eligibility condition dok nungnai o jago instruction dok oro naimano norok tai jodi nung apply khaibon pore nung form fill up khaimali angke nung o jago print submitted form nungnai nung o jago thangi click khlaini je ni registration number tai date of birth oine nung ni print bo khlaini mane ni form gen sung apply khainani ge sung fill form online o jago sung click khainai o jago click khaiga phainai friends ong sini o jago amake phainai friends ong sini amake phage friends ong pula sini state select khajanai ma khane sungor state Tripura select khadi friends ong arpore tol district nang friends ong je district ni andaro nang je 8 district tongo je 8 district ni andaro je nang tongo Sipaijala Gumuti west ke west khwai ke khwai je jela na andaro nang tongo o jago jela ba district nang select khadi select khan pore nang or submit khadi submit khaigeni nomtike form enrollment form phainai nujak phainai nang engo apply khainai bagai apply khainai bagai phaiga puila friends ong ni bumung o jago type ma khainai ni bumung sidi father name sidi arpore ni mother name sidi male da female obviously type khladi o jago friends ong arpore date of type khadi je nungko jaga asani ni paran bung type clear difference ong ni ngoro category cd SC ST da tam general da ngoro khladi jodi ni blood group ma khane ngoro blood group ngoro select khadi friends ong voter ID tong khake voter ID card nong oro khladi friends ong arpore Aadhaar number tong khake Aadhaar number type khladi oro arpore ni educational qualification ngoro select khadi friends ong has educational qualification mara je nang MA khajang ke ngoro MA select khadi BA nang BA je ni degree tong mane ngor je has qualification tong mane oro select khadi arpore nang or madhyamik ni rule number nang ma type ma khane friends ong arpore nang madhyamik bufur pass nang abo type ma khlainai arpore nang bobuto
Tripura Buddha nang Buddha o jagao Budni bumung masine friends jodi ni adar kuno technical ba professional qualification to hanke computer object to hanke nang o jagao siridi friends after nang current status of volunteer hanke nang o jagao nang o jaga jeni ni kurudi friends nang kuno khlaya hanke tabu hanke nang unemployed ready friends working knowledge of computer hanke oro nang computer khlaya ni dum hanke nang oro yes ready after nang tam language haiman o jagao language sinbu mungsi friends kongrok Hindi English Bengali nang oro jaga type khlainai speak claim manu hanke right ready read claimano porimano hanke right ready seimano hanke nang o jagao click khaire friends nge present address city friends ni house nong masini to hanke nang ora house nong type khaidi friends o jaga wa tabuk ni block je block ni andar nang khlainai ja romdi o jaga dang tabuk Gumuti district Gumuti nang select khayable nge Gumuti district ora nung jaga tong phainai je nang je district select khayo o jaga nung jaga tong phainai nge nang o jaga je select ma jaga o nang block phainai o jaga o je Gumuti andar joto block tong mani phainai a andar nang ma khainai difference arpor state different tongnai pin code ni type khlaji arpor permanent address or type khlaibe difference mobile number phone number email id ready arpor have you ever participate in the following program nung o jaga o je NYKS ni bisingo nung kuno program participate da khakya ngi yes nukunu ready kuno program logo nung kuno jaga participate da khakya ab hai yes nukunu NCC yes nukunu arpore BS and G omo dodi nukunu yes ready and SS school level yes nukunu college level yes nukunu kuno other volunteer organization nung buda khalake participate khalake yes nukunu ready are you active member of a village level youth club mohila mondol affiliate jekunu jago nang youth member to tong yes nukunu ready friends are for a name address telephone number to reference nang o jago ni mubung ni address ni phone number type khladi are for nang o jago submit khlari kan kino ngi thanai je nang om submit khaimen pore je ni application no nang print khaina ragdi friends golonor no interview nung jangnai nge jara apply khaina musung khadi friends beton ke to kom no social work ba jehetu সম্পূর্ণ পারমেন্ট জবিয়া ওকে আসুন ফ্রেন্ডস দেশা যতন হাইনা হাই হামবাই